Južna američka granica je potpunosti otvorena. Kriza na granici počinje krajem američkih izbora, te je Biden predviđen da pobedi. Bidenovo obećanje otvaranja granice i otvoreno motivisanje migranata na njegovim govorima da krenu masovno na granicu bodrilo je mnogi koji su htjeli da pređu u Sjedinjene Američke Države. Migranti dolaze u većim brojevima krajem januara i vidimo migrante sa majicama i plakatima o otvorenoj podršci Joe Bidenu. Agenti već tada govore da se stvara kriza i da ne uspevaju da se bore u potpunosti sa ovakvim brojkama. Bidenova administracija ignoriše ova upozorenja, čak negirajući uopšte da problem postoji. Prvobitna predviđanja da će se posle kraja izbora broj postepeno smanjiti su otišlo potpuno suprotnom smeru. Rekordne brojke ljudi dolaze na granicu. Joe Biden i Kamala Harris namerno izbjegavaju da posete južnu granicu, što Trump uspeva da iskoristi time što odlazi prvi dole, primoravajući ih da počnu da prihvate i da se ipak dole nešto dešava. Do not come. Do not come. I'm gonna come. Administracija menja stav ICE graničnih agenata, gde je važnije procesuiranje migranata u državu, suprotno pređašnje administracije koja je zagovarala da ih odmah šalju nazad. Ovim postupcima catch and release povećava se broj ilegalnih migranata unutar države, bodreći one iza granice da krenu napred. Na granici počinje da se razvija biznis krijumčarenja ljudi. Takozvani kojoti su krijumčari ljudi koji organizuju migrantske grupe ili kolone i prebacuju ih u Ameriku. Neki kojoti uspevaju na dan da zarade milione, jer čak od jednog ilegalnog migranta mogu uzeti oko $15.000. Sem pojedinih kojota u igri su i meksički karteli. Oni također uzimaju na sebe biznis krijumčarenja ljudi. Stopa smrtnosti od zloupotrebe metamfetamina među Amerikancima se povećava. Predviđaju se češći sukobi sa kartelom, jer počinju da budu sve smeliji u svojim provokacijama protiv američkih sigurnosnih agenata. Trump je u svojoj administraciji počeo da gradi zid sa meksičkom granicom, ali kako je Biden došao na vlast, on je naredio da se gradnja zida prekine. Svaki dan, kada se ne pravi zid, Amerika mora da plati oko $6 milijardi kompanijama koje su prihvatile ugovore za gradnju. Ogromne količine materijala, kao što su delovi zida, kamere i slično, što bi pomoglo da se zaustavi kriza, stoje neupotrebljeni. Granična policija koristi sve moguće mere, načine i taktike, ali kako su svi delovi granice pod kriznom situacijom, svojim ograničenim brojkama moraju da deluju samo na određenim delovima. Sukobi sa migrantima postaju sve češće, posebno sa onima koje odvode nazad. Ali sukobi nisu samo sa migrantima, već i sa demokratama. Na političkom polju demokrate udaraju na graničnu policiju, osuđivajući ih za okrutnost i rasizam, pokušavajući da im otežaju posao na svaki način. Demokrate znaju da migranti glasaju za njih, te pokušavajući da iskoriste krizu za sebe, u novom trošku države, pokušavaju da uvedu olakšicu migrantima za državljanstvo. ICE agenti ne mogu da se bore sa stotinama hiljada ljudi koji počinju da prelaze granicu. Rutina postaje samo procesuiranje i puštanje u državu, jer se dešava da oni koji su proterani nazad u Meksiko već sutradan mogu pokušati opet da pređu. Muškarci i žene koji dolaze sami najčešće vraćaju nazad odmah čim su uhvaćeni, ali grupe koje sa sobom vode decu, skup porodice ili trudnice puštaju u državu. Ilegalne migrante koje puštaju u državu oni formalno obavezuju da moraju da se vrate kod ICE ustanova nazad radi pravilnog procesuiranja. Jako mali broj ljudi se ikad nazad vrati. Getaways su ljudi koji su utekli unutrašnjost države bez da su uhvaćeni, a kamoli procesuirani. Procenjuje se da je oko 200.000 njih prošlo nesmetano kroz granicu na ovaj način, ali procene se menjaju i različite su mišljenja. Neki čak govori 400.000. Pod samo jednim mostom u Del Rio bio je stacioniran oko 15.000 migranata iz Haitija. Administracija ovu krizu rešila time što je oko 13.000 njih propustilo unutra. Jem Psaki je potvrdila da migranti ne moraju biti vakcinisani niti testirani da bi prešli granicu. Razlog je, neće oni ostati ovde dugo. Republikanci pokušavaju da se bore nazad, javnim kritikama, sudskim parnicama, unutar kongresa, ali prave promene ne dolaze. Republikanski guverner Teksasa posjeduje nacionalnu gardu u svojim rukama, ali ih još uvek nije spustio na granicu. Predviđa se da smanjenjem temperature u oktobru dođe još 400.000 migranata. Mnogi su motivisani krizom u sopstvenoj zemlji. Kriza među treće svetskim državama stvorenim tokom COVID zatvaranja u nekim predviđanjima procenjuje smrtnost
od oko 250.000 ljudi, migranti dolaze iz 160 različitih država. Mnogi su čak čekali godinama unutar meksičke granice za povoljan trenutak. Upozorenja stižu oko 60.000 migranata koji su krenuli na Teksas. Te mogu reći da se neće vidjeti skoriji kraj ove krize.